Minisitiri Nsanzimana yagenzuye ko ingamba zo kwirinda Ebola zubahirizwa i Rubavu. Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Yasabye yasuye akarere ka Rubavu hagamijwe kureba uko ingamba zo kwirinda icyorezo cya Ebola zihagaze, cyane ko gikomeje gufata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihana imbibi n'aka karere. Ni mu ruzinduko rwabaye kuwa 26 Gicurasi mu 2026, Minisitiri Nsanzimana yasuye imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Areba ibikorwa remezo byashyizweho, aho winjiye mu Rwanda abanza kwerekwa aho gukarabira intoki, agaterwa imiti yica udukoko, agapimwa umuriro, yasangwa adafite umuriro mwinshi cyangwa ibimenyetso akerekeza mu kigo kinyuzwamo abantu b'igihe gitoya cya Rubavu. Iki kigo cyashyizwemo ibikoresho byose by'ibanze birimo ibiryamirwa, ibiribwa, ibinyobwa n'ibibuga by'imyidagaduro. Minisitiri Nsanzimana Yasabye kandi yasuye ikigo nderabuzima cya Rugerero, yereka uburyo abaganga biteguye kwakira uwagaragarwaho n'iki cyorezo. Minisitiri Nsanzimana kandi yeretswe icyumba gikusanyirizwamo amakuru yose y'abajyanywe mu kato baturutse ku mipaka yose y'igihugu, ari nacyo gisesengurirwamo amakuru ya OMS y'uko icyo cyorezo gihagaze. Minisitiri Nsanzimana yavuze ko u Rwanda rwihaye intego yo gukumira icyorezo cya Ebola. Ati, twahawe umukoro n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko uburwayi butakwinjira ubutaka bw'u Rwanda. Dushaka ko nta uzava hano afite icyo cyorezo, n'ufite ikimenyetso akibwire abaganga. Mu gukumira Ebola, leta yarebye uburyo ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati ya Goma na Rubavu butahagarara, hashyirwaho uburyo bwo gukorera mu matsinda. Uruzinduko rwe rwasojwe mu kwerekwa kamanda poste yihariye yashyiriweho iki cyorezo mu karere ka Rubavu, anasobanurirwa imikorere yayo, nawe abereka ibyo yabonye bikwiye kunozwa byihariye mu gukaza ingamba. Minisitiri Nsanzimana Yasabye yeretswe ibikorwa byashyizweho mu karere ka Rubavu mu gukumira icyorezo cya Ebola kirimo kugaragara cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.